Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole ro kholna wangin news kan translate man lova David Sailo thuziak tui real bial clear let na hi an ngai thlau mai te ang bial ngai nom dang dai tak rin thiam har sa tak a hmuna kal le kal lo po ngai dan siam har sa tak tui real bial chu zia fel lo ni ta a clear zui te ang result atangin boot somni pasari oma MNF in boot somni pakhata ne ran changa boot khat in draw na ZPM hian boot pathuma chakber ni na an ya Congress hian boot pahnia chakber ni na nei ve bok MNF hian ma hruina an nga hle a boot som pakhata an sang fal hle boka abak boot ero india tlang tak chungin ma an hroi boka ni hebial hi sang khat zakwa som ko pariata MNF an tlin khan an tlin hun ber ni in tun truma hian ne takin an tling le ta ani sang ni som pariat nen khai khin na sang ni som paret in thana khan NPP atanga candidate khan vote sang khat zani pakwala ya mu awangin result ta pot soi thui hle ti a hriat theya kum sang ni paret a in MNF hian vote sang khat zaruk som thum parokin vote an munema ZPM hian vote za sumni pakwa in ma an son bok Congress hian vote za sum sari pakwa in ma an son boka Saklo le chak party te vote mu pung vek mai hi NPP vote in sem dar le BJP vote mu tlaniam ta hi anin sem rolani ati thaya voter an pung hlek bok vote mu lama ma an son threwa apum pui vote mu lam ni lo sang ni som pare ta tanga te chuan ZPM a in Congress hi an vote mu pung na sabok ani MNF chakna MNF ta na bial sakai ti thaya ne taka an lin chan hi thil pani thaya MNF te ma konga tu malan phalawa party tan phei chuan purba ro moile pulal rot ki man fakom hle ang an teima a an hrat kho khenga chakngei tumin an beina sa hle a fakan phu serchi pa khan a sirukla in an campaign a an chaklawa mase beidong mai lawin tu real bial an chun zom le ngar ngara nena an sol chok ta ane MNF an campaign teimak na ran seng kan ti thayang Pahnina chuan CM in kumsang ni le somni pahni atangin ACDP semtrana ma an lak tur thu soya campaign awla nu malama soi turwang takara tuirial bial mai ni lo Mizoram pum ngai ven ACDP lo ri chuak ta khan mipuya beiseina tharape ati thayani minister ten huai takin soi chun zom ta boka kha campaign awla khan na sa takin MNF hi achan kan ti thei bokang Intiam neu konga chuan tu party point intiam an nei veka ACDP le campaign teimak na kha MNF an champion pueti thayome Congress le ZPM candidate zinga tlin tum thei top chua Congress candidate kha apuan thei hialang ZPM hi kan soi to thin angin teimak konga an pa chedewa party dang an phalo social media print media man tangkai te Neutralin support thupa anin ngai na te ai hian politics sa thorim teima ka tul zia te atakrama apoi mo zia te injir thiam nan mang takmo Congress mani loka kan paithlak tak ten theitop chua an beya an hrat lak angtal khan ZPM hian teimak chua se tun ai nan sangang mase atakrama MNF le Congress hi teimak na an phalawani Congress hi an inti phur thiam hle a tunai khan campaign hun tamhlek sedin hun sang jok an lo hial mai thei politics thiam na in pumpek na temak na konga ZPM hian an phalo ti a hriata Congress hi sang ni somni pathuma hebiala hian en liamngot chi ani to lo mai thei MLA Vanduai MLA mai ni lawa hebial tu viltu pathum te hian sang ni somni pathuma tan vilzui theu an tuma wangin an pathum hian Vanduai na chen an nei tuna thantlin tak hian in seng sawina beya nakum mai atang chuan sang ni somni pathum in thlan oriented in thilakal chun zom dona engwak ti tak tak man lovin campaign bokin reilo te ya tran that le angai dona in sen sawna thua ni hi ain kara jim don ema wangin MLA Vanduai takati thayang candidate dangte po hian in sen sawna hnai vai tak an ma chon le thuai dona ni sang ni somni pathuma chuan tu party po he bela hian heti lui hian an in campaign sak thei don tolova candidate langsar pathum hian mimal taka an fight chuanga yang bial vilzui tum Congress le ZPM candidate te hian pressure an siam chun zomarin oma a homo nga ber tur chu MLA athan tlin tak hi ni ang intiam na theu atling ta te intiam na hi kum ni vel chung bial mi puiten an chuyanga
opposition candidate pani in thil thati manga vungan chuareng phei chuan sangni somni pathuma an personality le kumni chung an in norna hian kongrawa suzui nge yang bial su khlek result puan ma thleng khan confit taka thei party an lo khan he bial rin thiam har sajia atilanga pathumna thar an karin chu karing dik zolo kho in karki tak tak ejon na le khosak in person an ni a politics a minget lo man in chiar hian an ni a an soi thleng hian he biala hian candidate turin hosa ka ngai viau mai thei hosa ka ringot in nga na tla ka ni chuang lova in lom lu party ani na nei in lu chuatam lu tu khan bial politics su khleka tar lang viau boka sumleng vel atam thokhat ti alang bok vote la tha kan te na vote la athat viau chuan opposition chance atha kan lo ti thin chu he bial hian an od ria vote la thatak chungin ruling vote sangkhat chungin an chak thai ani serchip ne na te khin ngot thei ni lova in than le apo te na thar min siam sak hia lang vote la athat hian opposition chance atha ti ngot hi adik big lo ti hi sangni somni pathumatan tu real bial in than result hi arin tlak lo ti ngot thei ni lova MNF hian frilenga flagship a manifesto a chuan turan la nei lova mase kumni aloma hian mipuin ACDP a beise na in kan ngak thup ti achianga an sema mipui an hne a tiang taka an teima zela ni chuan teima ve thau congress ai chuan an bu kar jok mai thei teima konga pol in rel bona fel fai nei konga ZPM hian an phalo chun zom zela ni phei chuan sangni som paret in than angkhan MNF that em wang ni lawin du than tur dang tha lo zar an zole hlo thai ani kumni la oma hian homework nga ber an la ni a isu thleng thei tam tak an la na ya tu real bial hi MNF thutiam hlotin lo zia tilang tu ani jok thaya an thutiam hlen na tur konga bial in thlan poimo ani thai bokang bial mi pui mai ni lo zoram ta na ra bi thar thutiam te kha kumni thala oma hian tu real bial mai ni lo zoram mi puin te nan an man chun zom tur hi MNF lam hian an hriat khiawa tul nge yang mimbal thirna MNF minister te an fak hle a an sarkar ngang he pha na po ni lo chaklo pha ero chuan mi pui ngai dana MNF niam dor thei ani ti hria in thei to pan chua an hlotlinga an te mak na le anin pek na kha party tin en ton tla kani chuti line ruling Trump chan ve la by election a khati tak maya ruling party in fight angai ti mu ero chuan sarkar na kalpui dana in enfi na tura ve nge yang thapui chua general election ang maya bayangai ta zel mai hi ruling party po in enfi turan nei ti achianga olsam taka hlo chua ruling power manga in kuang kwa titia an hlo chua ani lo zia chu minister hafal takte hian soituran nga berang hetianga party tana thanem ngai mani hlong na tur ni mi lova beisau sau rat kho kheng hi party tin mamo mi ring an ni lompuina MNF candidate pukelal donglian hi personality thu soi konga a candidate puite a phalo berina langa MLA vai khatlin po harsa takara ama te magnate a tho puite du sakna thahnem ngai puina azara MLA a thlantlina ni ta hi thinlung takin lompuina ka hlana tu real bial su khlek in leina sumtok tar manga campaign bur ngai to lova he bial mi pui su khlek siam thator hian kumni vel huna nei chung hian infrastructure development lam ai ma in politics dikkal puya mi puiril rusu khlek moral siam thathi napuya ngai tel zui se angai san zui zelang lipna tuntum by election a thillom tak tarlan ka du chu candidate te mimal takin tu ma anin soi chelo he ni principle vision party manifesto mangin thianglim takin anin beya mimal chanchin du lo ming che theina lam hoya tu ma anin be lo hi candidate zongjong te fakan phu hle atling in tlindan an thiam hle a ain ngai tloma atla te pani ti tamaila congress candidate in katlak tu ka tangin he bialtan hian ka beidon ani ati a ZPM candidate in nguina tur lova phur sau zok turani he bialtan hian ka thei topin ma kala chhun zomang ati boka he tu real bial hi tlintum ngor ni lo cheitum tak candidate tha pathumin an viljui don ti achianga bial van nei beran ni lawang ti a soi theilo zoram tana ni phat chuan thil tha ti in soi chet na satlia ni lovin mipui thin lung nei tum zel zok